جارني بانك أنا تشيسون ويادي tokko keessan obalee keenya kun dhaabbatanii maa hamilleen tokko kan hanumaan taane maa hamillee bashan bitatumaan taane dhaga'uu feena arguu feena hojiirra oolchuu feena jechuudha. Kanaaf akkuma beekamuttu sheeriin nuti qabnu miliyoona 40 qaba. Miliyoona 40 kanarraa 10 duraanii qabalee jiru. Har'a immoo amma miliyoona 10 sheekaaniin harkaa qaba. Sheeka baankii raawwisiisuun harkaa qaba. Miliyoona 20 yeroo jarjaraa keessatti habaluudhaan kanii mirkaneessota inshallah anti yadda warri na'an warra baankii kana keessatti abalu jee maqaa dhee aan matoota jira warra baankii nu baasee jira warra baankii kana fakkii ta'e jira keessatti jechuudha sheerii jechuu keessatti harma dhiyaatanii namni waan arra kannuu fi itti aanee kannuu waan qophaa'ee akka nuuf ibsuu barbaada haa taatu arra riikardii ta'e mata duree dina sooressa keenya ta'e hin cabtu kun abadan hin cabtu yoo ni cabse nagaan illee dhufee yoo malee cabtu jechuun fufa abdiin irraa qabu riikardii ta'e kan harkaa qabu obboleessa ajibatti harmatti afeereetiin bu'aa nagaa naaturaa galatooma namni ishee kan irraa kennamu. Disney galateeffannaa Alisa Oera sekarang berwarna isam saja sih. Kalau kita jadi kesu novel cari kalau tu pun di mana novel cari am novel kita ni kami sih sih dah awak tadi. Isi tu novel jadi novel lah. Ulfat asal kau kena nak kena. Nanti biru sini biar awak ini mana tadi. Kalau tadi ulfat orang yang siapa tadi. Yoki aku marking kena di sini. Satu kamu kamu tak satu kamu bantu. يا أخي أحمد ميلاد الدم أحمد مهدي مختار ميلاد الدم محمد أبو ميلاد الدم أسر جاء في الدكان thank you Haye apa namanya Syamsuddin Abdullah Hasan Mereka istilah antara kegaduhan aksi kerancuan menjadi sana bangkitan wanita ini bila nisangka Garuna Muni kegaduhan kami berasa dia mati dia seperti resepnya ida makanya itu dia harus tidak kasih siapa apa Muhammad Abu bila kita tidak cakap bila syaitan bidadani bila coba berani atau bila kita kesal kasih wanita bila digital Muhammad Abu thank you so much Abu Mansur Jamal kita berada Melayu Mansur Jamal thank you so much Ramis lagi sini bahaya dari kita butuh lingkaran Willy dari butuh macam cari kami akan saya pakai sini ada harga orang masih tak seperti itu bos Sera seperti itu tadi. Sila aku tu sila seperti itu. Akan seperti yang kita se, bos kita ini jadi bukan sila. Lalu kita sebut apa tadi? Ia jadi besar, besar, besar. Ia jadi besar, besar. Ia orang tu besar, besar. Ia orang tu lagi besar, besar. Tarik itu besar. Tarik si tahu yang mana ada tu, naga tarik mana. Jual kita tahu, ada kau sekarang tahu, silat sekarang tahu. Betul betul yang aku jadi macam tu pada. Ingam sebut. Ada lagi macam tu ingam sebut. Ingam sekarang tahu. Hamid Usman. Hamidi? Hamid Usman. Hamid? Kasar timit. Ini dulu. Maiki binti bela mesin pun jualan. Maiki bisa di mana? Maiki nak pinjam berapa? Oke. Soalnya itu sih. Cara di mana? Karena kabar Hamid kan olah fair. Saya mari. Boleh fair. Cuma ada kan bela mesin ini. Cuma Kamu mau makan affair? Affair? Iya affair. Makan macam aja tu. confused pergunta lo eu que amaro que não tá sendo não dá para agora para não ficar câmera bisa itu dia dengan dia sunna jarku sunna mustahil jarah ana maiki baru rafa الشجره كذا
جركنا حميد من حميد مسلم مصطفى جمال جمال ما كي رئيسنا هذا بدنا كانوا ክቡራትና ክቡራን በእርግጠኝነት እየጻፋችሁ እየተወያያችሁ እንደሆነ ይሰማኛል። እናንተም እየደረሰ ነው። እስኪ በዚህ መሀል ከጅጅጋ የመጡት አንድ ሰው ኡስታዝ ሙስጣፋ ጅጅጋ ወይ ደግሞ አቡናስ ወደ በተቀጠለ ሁለት ደቂቃ ብቻ ሰጣቸዋለሁ። ሁለት ደቂቃ 2 minutes for brother. Thank you so much. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وسلم على أشرف المخلوقات نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. Just a little bit of correction, originally from Jijjiga but I didn't come from Jijjiga and in one of the founder Badri from Edmonton. ትንሽ ለመናገር የፈለኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ ውስጤን በጣም የሚሰማኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢስላሚክ ባንክ ለመክፈት ብዙ ሰዎች ሳክሪፋይስ አድርገዋል። ብዙ ህይወትም ገንዘብም ጊዜም ጠፍቷል። ግን ብዙ ጊዜ የኛ ችግር ምንድነው የምንፈልገውን ነገር ስናገኝ ነግሊጌት እናደርጋለን። አሁን እውነት ለመናገር ለራሚስም ሆነ ለማንኛውም ኢስላሚክ ባንክ መለመን አልነበረበትም። እኛ ነበረን ለምነን ሼር ሽጡልን ማለት የነበረብን አዲስ ፖይንት ማለት ነው። ለምን ይሄንን ራሱ ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር። ለኛ ይሄ ሌክዠሪ ነው። እና ትንሽ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ኢቭን በመስጊዶች አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ጊዜ እንዳውም ይሄ ነገር ኢንከሬጅ መናገር መደረግ አለበት ብዬ እኔ ፐርሰናሊ አምናለሁ። ለምን እዚህ ደረጃ ለመምጣት ብዙ ዋጋ ስለተከፈለ ማለት ነው። ግን ስለሌላው እና አህመድ ጀበል እና ሼኾቹ ከተናገሩ በኋላ ለኔ ለመናገር በጣም ይከብደኛል። ግን አንድ አያ እዚህ ጋር ለመናገር ፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ወላ ትንሱሱ አምዋለኩም التي جعل الله لكم قياما አላህ ምን ይለዋል? ብርን ወይ ገንዘብን ወይ ፋይናንስን የጀርባ አጥንት ነው ይለዋል። እና ማንኛውም እንደ ማህበረሰብ እንደ ኡማ ከአንድ ወደ አንድ ለመሻገር we must financially strong መሆን አለብን። one of the ways financially strong ለመሆን ከሚረዱ ነገሮች ባንኪንግ ናቸው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 ወይ ከ50% ፖፑሌሽን ብንሆንም ከዚህ ነገር ታቀበን ቆይተናል። በይሄ ባለመኖራችን ብቻ ምክንያት ወደ ኋላ ቀርተናል። this is the time for us to go forward እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሲኖሩ ሁላችንም መረባረብ አለብን ብዬ አስባለሁ። በፊት በህግ ነበር የምንከለከለው የለንም ነበር ባንክ። አሁን ደግሞ ባንክ ሲኖረን በእኛ ውስጥ ብዙ ሸያጢን الانس والجن አሉ። ብዙ ጊዜ ዳይቨርሽን ለመፍጠር የከሌ ነው አትግዛው እንደዚህ ብለው እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ ለማድረግ የሚሞከሩ ኦብስታክሎች አሉ። we have to outsmart those kind of things እና እኛ ኮንትሪቢዩት አድርገን ማንኛውንም ኢስላሚክ ባንክ ወደፊት የማራመድ ግዴታ አለብን ብዬ አምናለሁ። ለምን ፋይናንስ ከሌለ የትም ልንራመዳችን፣ ፋይናንስና ሚዲያ ከሌለን we are always behind። አንድ ትንሽ የታሪክ ልንገራችሁና ጊዜ ስለሌለኝ አቆመዋለሁ። በአንድ ጊዜ አንድ ንጉስ ምን ይላሉ? አገራችን ላይ ለወደፊት ረሃብ ስለሚመጣ እዛ ጋር ትልቅ ቦቴ ነገር መሬት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁላችሁም ወደ ፈጅር ሰላት ስትሄዱ አንድ ኩባያ ወተት ብቻ ጨምሩበትና አለፉ ይላል ለማህበረሰቡ ለህዝቡ ማለት ነው። ለሳምንት ያህል ንጉሱ አልከፈተውም እና ያ እንትኑ ቦቴው ተከድኖ ነበረ። ሁሉም ሰው ጠዋት ወደ መስጊድ ሲሄድ ምን እያሰበ ነው ያለው? የኔች አንድ ኩባያ የምጨምራት ምን ለውጥ ታመጣለች ብሎ ሄደ። ግን ንጉሱ ያንን ቦቴ ያደረገው በህዝቡ ልክ ነበር። ሁሉም ያንን ኩባያ ቢያደርግ ኑሮ ይሞላ ነበር ቦቴው። ባለማድረጋቸው ከሳምንት በኋላ ሲመጣ ባዶ ነው ማለት ነው። እኛም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲኖር ወይ ስናገኝ ቅድም ወንድማችንም እንደተናገረው የኔ ብር ምን ይጠቅማል፣ የኔ ኮንትሪቢዩሽን ምን ይጠቅማል ሁላችንም ስንል ወደ ኋላ እንቀራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ በጣም ደግሞ የምደሰተው ምንድነው one of the founder በድሪ በጣም over 10 years እንተዋወቃለን። ኤድመንተን የሚባል ሀገር አብረን ኖረናል። am his witness በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነበር። ኢቭን ለማህበረሰቡ በጣም ብዙ ለውጥ ያመጣ ነበር። ድሮውን ቪዥነሪ ነበር እውነት ለመናገር። ለምን ብዙ አመት አውቀዋለሁ። አንድ መስጊድ ብዙ ሰግደናል፣ አንድ ቦታ ብዙ ኖረናልና እዚህ ላይም ያሉት ሰዎች ወደሚቀጥለው እንትን ያሻግራሉ ብዬ ገምታለሁ። ኢንሻአላህ ሁላችንም እንረባረብበት። የአንድ ማህበረሰብ ወይም የአንድ እንትን ባናረገው ይሄ የኢትዮጵያ ነገር ብናረገው እርግጠኛ ነኝ እዚህ ባንክ ሄጄ ማንም ተናገርኩ ምን ሄጄ ልጠቀም ብንል ማንም እንዲህ የሚለኝ የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ደግሞ ኔጌቲቭ ነገሮች እንዳይመጡ ከወዲሁ ተጠንቅቀን
ባንኮችን ወደፊት ብናራምዳቸው ደስ ይለኛል። ብዙ ሰዎች ፊቶች ይታዩኛል። እነ ሐምዲ ያሉ እነ ህርሲ አብዲ ያሉ እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች አሉ። ኢንሻአላህ የኢትዮጵያ ባንክ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد ጥፍት ያለ መልእክት ጥፍት ያለ እጥር ብጥር ያለ ደስ ይላል። ዓላማው አንድ ነው። ራሚስ ባንክ ሼር ማለት ስጋት ሊሆንበት አይገባም። እናንተ አላችሁ ዘናላችሁ ሙሉት ልማቱ ቀጥሉበት። ሐላል የሆነ ከሚገቡ ሐላል የሆነ ሀብት አፉ መልእክቱ ይሄን አይቻል ምን እጥር ምትላል ማለት ነው። ገንዘቡ ኮንትሪቢዩተሩ ሼር ይዙ ጠንካራ የሆነ ባንክ አቋቁሙ። እናንተ ደግሞ ሐላል የሆነ ሀብት አፉ ታንኪ Hayyee egaa namoonni waadaa seenuuf jiran jiru maayikiinis jiru lamaan jira hangaatu jirutti waa jechuun hojjeta. Abbootii qabeenyaa dubartootaa silaa kadhaa sitti nagarra jedhee yaadeen arguu dhabee garuu warrumti jirtanuu sagalee keessa kaadhagee jechuun barbaada. Qindeessitoonni maayikii keessan fayyadamaa fi waadaa itti seenuu dandeessu. Omara ko kabu Muhammad Ibrahim malak kabu jatu kadir kabu rako kabu daru irmana dubartota murtesada idoke nyambe itu dubaju berbadu sagale ke sana go berbada. Assalamualaikum bidena takka kiya kare haye amile jure bisa garbe kana borai kanis Saya berbuat berkatu, berapa orang yang ada berlagi, amat terus kali berapa ini bila cara terus ini, kakak belajar beliau di dalam, kakak beliau di dalam tahu, kalau berapa ada kerja juga. Alhamdulillah. Kalau orang sendiri kakak yang di belakang itu bersuara jalan, salah di dua orang lagi bagi kakak pun beliau ini kita juga, muzakir maginya beliau nation, Muhammad Umar jangan servis dia beliau orang dalam Kemudian kepala Israel, mana ini dibutuhkan di Indonesia di kepala ini kita amat kepala Israel, ada di saat cuma berbuat di Indonesia ke Israel di kepala Israel, tapi rawan area yang nasional kita yang terkait mati pesan kita nanti tapi kita berkewan tadi isi mengkabar kita isi benteni amat di orang bumi kepala ialah di Indonesia teman kita aja Israel. Ada satu di Indonesia bumi kepala Israel, maka dia abadi jawari umari pasal syedi di Israel. Amin abadi jawari umari pasal video milen. Bisnis segala macam ulfata wani jiracun biang jiracun maka wani tocun ismakan wani berlanjut wani kanis maiki jirah bayar berbeza. እዚህ ጋር ለምስሉ እስከዛታ ደግሜ ተራለ ከሶርሳ ያለታል ቤት ጀምሬ ማለት ነው። እሳቸው 360 ማሚና ዛሩ አህመድ ኢብሮሽ 30 ሚሊዮን በያን ኢብሮ ቅድም ገልጸውታል 40 ሚሊዮን አህመድ ናጂ ሙክታር 20 ሚሊዮን ሸምስዲን 20 ሚሊዮን ያህያ እና መሐመድ ሐሰን 20 ሚሊዮን አብዱልከሪም ጀማል 20 ሚሊዮን በክሪ አብዱልረሺድ 20 ሚሊዮን Syekh Jamal Ali training million itu tidak jelas tapi kesilapan membaca macam ini Ziyad million bukan Dine Disco 10 million Muhammad Abdu 10 million actually kita melihat bisa dilihat semua sama kita salah Muhaizin Umar 10 million alias about 10 million Habtanul Lamu berapa banyak yang boleh Oke, Habtanul Lamu itu bukan kredit. Siapa yang berbalik itu? Berapa Habtanul Lamu? Artis Habtanul Lamu. Hati aspotu. Satu lalu 7 miliar bersama. Anda betul. Ayo, balik ke rumah. Apa tu sudah terakhir ni? Nabi tu orang tak tu standar. Ada si warna ada terkait dengan jadi. Ada sebenarnya orang tak kau cakap ni kalau tu orang tak ada si orang jadi tidak. Bila itu yang ada mana tak? Ini kan biar kan tu juga. Bukan berasa. Dengan ini jangan ni kerana berkenaan. Kerana bukan tu aku di rumah.
lafee dugdaatti kan jabeessu obboleessa koo yaadata baay'ee na galateeffata. Namni keenya dinagdeen akka jabaatu akka cimu yeroo dhumaa hojii keessatti garuu miidiyaan duraa miti hojii hojjennu uummata keetiif biyya keetiifis taatee karaarra kan buusaa jira. Gara fuula duraatti kan baay'eedhaan dhufee namni waan hojjechiisaa ta'u miidiyaadhaan immoo isin duukaa jira. Akkuma deeggada qoqqoodannee baddiisaa dhannee galamsoodannee waan baay'ee jira biyyoo waraannee jira. Isin hojii jira beekiinis raakisa fuudhaan godhee asirraa Guddisnee galateeffannaa artiist gaazexeessaa egaa baa'ummaa hedduu habsaamuu lamu egaa gara biyya kanaa seeqa deebi'ee hojii gurguddaa hojjechaa jira. Sila waan tokko dubbataa ture anu argaa kan dhufnu yoo inni irraa matiin taate. Waa'ee amantaa darbaa lafa kan jedhu. Ani waan tokko siin jedhee ture ni ture amma baankii kunii baankii halaalaati dhalarraa bilisaa yeroo baay'ee baankii fayyadamuu gaafa deemnu warra amantaa kiristaanaa fodaan kun nuti fayyadamu irratti fayyadamu guyyaa tokko na gaafadhe dhalarraa bilisaa barkuun yennee gaafadhe sana warra nus mali fayyadamnaa jedhan namoonni fayyadamu baay'ee jiru jechuudha amantaa keenya ni godhu jedhani tariitii gara baankii kanaa yoo dhufan hin simatamu moo akkam ta'uudhaan taasise jedhu isa sheekame.